Ngiyabingelela abazalwane ngokukhulu ukuthobeka ubaba umpostoli, ngibingelele ubaba abafundisi abakhona kule ndawo, ngibingelele nobaba bakhona nomama, amen, nabantu abasha ngeSunday School egameni likaJesu. uJesu Kristu uyinkosi, amen. Ngomenqumalo wakaMntango, haleluya, amen. Umntwana nje bazalwane owondliwa entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, haleluya, amen. Ngiyamthanda kakhulu uJesu, haleluya, amen. Wanginyula bazalwane odakeni ngangibhukuda kulo, amen, amen. Wangenzela umusa, haleluya, angikuthathi kancane lokho ukuthi wangenzela umusa, Nkosi uJesu, haleluya. Bazane ngizobonga nje uNkulunkulu ngamandla akhe amakhulu, haleluya. Ngibonge bazalwane umusa kaNkulunkulu ongifanelanga mina njengoba ngimayo, haleluya. Kukhulu bazalwane uNkulunkulu angenzele khona, haleluya. Ngoba ngihlabela lo mhlabeni ngithi namhla Nkosi ngiyamangala, haleluya, ukube bengingekho kuwe ngabe ngifele endleleni, haleluya. uNkulunkulu bazalwane ungenzele umusa, wangifaka entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, haleluya, ukuba ngiyofunda izimiso zikaBaba uNkulunkulu, haleluya. Engifike ngakufunda entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngifike ngafunda kakhulu ngenkonzo yokuvuma izono, haleluya. Ngathi sengiqalile ukubhala izono zami, shothi bazane ngangayibhalanga kahle, kwakungenzeki, kodwa uBaba uNkulunkulu wayengikhombisa ukuthi angibhalanga kahle, haleluya. Ngaqala phansi bazalwane ngabhala kahle, sengizwa uBaba umpostoli efundisa ukuthi asibhali ihloko kodwa ubhala njengoba isono usukusenzile, haleluya. Ngabhala bazalwane kahle, lethambazane ngiqala ukubhala kahle izono zami, haleluya. Ngaqala ngabona uNkulunkulu engenzela umusa emndenini wami, engenzela umusa eqaqa bazalwane yonke into, haleluya. Ngashada bazalwane ngo-2010 kodwa ubaba wasekhaya bethu mayethola umsebenzi uvela uphele, haleluya, engenze lutho, haleluya. Khona inkonzo bazalwane engayilalela ngolunye usuku la khona ubaba umpostoli enkonzweni zaphakathi neviki, la khona wayefundisa ngokuthi umama noma ubaba ekhaya kukhona into ofuna yenzeke ekhaya, thembeka wena uNkulunkulu, vuma izono zakho, haleluya, uzibhale njengoba uNkulunkulu uyakwenzela umusa, haleluya. Ngangikhuleka bazane ngize ngikhuleke ngithi Nkosi nami ngicela ukwasha ama-overall njengabanye abafazi, haleluya. uNkulunkulu wangenzela bazane umusa, ubaba wawuthola umsebenzi wa-right wasebenza, haleluya. Waphinde uNkulunkulu wangenzela umusa ngondodana wami omdala wathola umsebenzi, ngingazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani, kodwa nga-apply bazane lento ubaba umpostoli wayesifundisa yona, haleluya, ukuthi zihlukanisele wena uNkulunkulu, haleluya. Thembeka wena, uvuma izono zakho ngendlela e-right phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzokwenzela umusa, haleluya. Nga-apply leyo nto bazane uNkulunkulu ngabona eqaqa bazalwane yonke into engangifisa uNkulunkulu bazane wayiphendula umcabango. Ngithi ngisacabanga ukuthi kodwa Nkosi yami kuzokwenzakala kanjani ukuthi ivele ibuye i-answer, haleluya. Ngithi ngisacabanga ukuthi kodwa uNkulunkulu wami izokwenzakala kanjani lento ivele ibuye i-answer, haleluya. Ngabona ukuthi uNkulunkulu angazi ngayisantoni kuwe efanele ukubonga, akwanele mangithi ngiyabonga, haleluya. Ngibheka umndeni wami engiphuma kuwo, umndeni wami bazane engiphuma kuwo awukholwa,
kodwa ngabonga umusa uNkulunkulu uthangihlanganise nobaba uMntambo ukuze kuqine ukholo lwami. Haleluya. Wangenzela umusa uNkulunkulu bazalwane. Haleluya. Waqaqa uNkulunkulu izinto lakhandeka ikhaya, lakheka ikhaya. Haleluya. Waqaqa nje konke engangikufisa bazalwane kwenzeka ngomusa kaNkulunkulu. Haleluya. Nemkhuleko esifundiswe ngayo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela nasekhaya lezwi iyasebenzela kakhulu. Haleluya. Wayethi umntwana mayethi mangithi kuye seqede esikoleni ngithi uyafesa njalo athi mangani uyazi ukuthi ngifuna ukuyaphi mina ngifuna ukusebenza phesheya ngithi mina uzoya kanjani khona lapho ngoba bazana wayevela ngitshela imali ezinkulu kodwa uNkulunkulu wawenza umusa wathi sangifonela ngangisemsebenzini ethi mase bengiqashile ngathi bazana sacabanga ukuthi yona imali izephumapi. Haleluya. Wavela wafona baba sekhaya wathi usumanager wakhe abadlali isitokofela ngabuza umbuzo wodwa bazana ngathi wena ke uphuma nini. Wangitshela ukuthi hayi ngiphuma ngoFebruary ngavala ifoni. Haleluya. Wathi wasuvala ifoni manje bona ungibiza ngegama uthi ubona. Haleluya. Wavala ifoni manje bona kuyimina engifonile. Haleluya. Ngathi ukuthi sengiyitholile ianswer. Haleluya. Kwenzeka bazalwane uNkulunkulu wawenza umusa wayehamba ethintela abazalwane ethintela abantu bakho uNkulunkulu kwahlangana umntwana wahamba. Bazalwane ngizoqinisa namhlanje asihlaleni kuNkulunkulu. Lokho esifundiswa khona sikwenze sizihlukanisele uNkulunkulu. uNkulunkulu akukho angasenzeli khona uma sihleli kuye uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyahamba